for edase onyame sunsun no onyame abasa kese no enkan wate shebre sesafo onene ewurade anape odi fa kwesi antwi matrase back to back ba issue semako nyeni pa kan se enyi but ayiye onyame nim yenti ono ode yen ebe sha abrabo ase no onyame nim yen a ode ya sha abrabo ase nyeni nipa beka nyeni nipa beka enya adwen nipa bedwene enya hotoso a nipa benya nemu enyonyama e wawrade nyankopon sem ene ne fa ahodi ene ne tumi ne nipa ka no ene ewurade twira kama ma woni nipa be wu afi asase so papa woni ne nipa be ebeka anase ne ebegi nipa sem because e nipa ne bu nyankopon aten anane yeti wawo ena braiser say they mocked our father, the great one, the Messiah, the God sent, almost sere osoro nti almost share nyama efe and almost celebrate bonsam lot of war ebera we want to celebrate bonsam no ye ready nyankopon so kire say to me yeden all power belongs to why Jesus na mframabo de nsubra ne etoy masasim papai kasi wura mu edan wura fam eno kire say onyame ena mre ene awereto ewo no abranti ya wona mu street so fa okra manyankopon wodi nkomtompo ne didi a jai wati so wodi nkomtompo ne didi a jai na pa adwuma ye onyankopon ebre no enche aba eturu osembe hunyama eya strange bo hunyama ya wonwasam anyama aburo adwene nte ase so ahomo se mebre na eden aba yemi se ho se si yehu a papa na ka kire yin osisi yehu a na bre na eden aso nti yente ase se ne yeye bia onyankopon de ne yekra ekita ne nsam obetima gina wia obegina napa obegina nwumre na watemu anything tekramana ode kan sam na anu na wo se wo obi ware mienu miensa ayebone no sofo eno ana nde watwa ho sa tekramana watwa ho de kan sam foforo ne American say aha ya attention TV ni Diana Asamoah Foundation is yasi frequent 0548 302985 o frequent akacha queen say queen person be su ne bua nidis adachi ebia no po be pepa won ebia no be bi kwa ma orofo ye nyina ti ha yeti ha o yeti ha ena ya dofo ye nua ya papa Kyiri Abosom beko bonu e brofu din a ebia no hu tira mabo Kyiri Abosom obeye sunsun nyuma bebre na djuma so obeye no ye hu se eye djuma kese ampa so obubu Abosom no obubu Abosom ene okokonfo a ogese ye miensa na oyiri ye mienu no na watufo se boni jai na mani bubu Abosom no apesika ma e magana ha echinchini ye banchi nyina ye bagini tu ejini tu mu no otonsa fra sofo meme kura me kobi wie no me hu se nyama bi ntoyi ntie se tweme ho firi sa me tintimi jaaye aravotie mi yo nyesa bia metano anase me kansa mori kire no na nse ne beto dwa se eye oba so no oba princess oba ne kontwa te se abo efre de akọ na nani e fese petu aniwa na so bai sabi atu agu na kire nya nkwada aton anu na Kyiri Abosom ko Kyiri abawe su tonyu princess tonyu mo ko kire no nende o Kyiri abawe se ma wow na nyame adwuma so de wo hia obi otonyu me so se me yere tonyu na papai asofo se pema kokko me isi oye kokko queen osa e woto kese ampa ne no nso
sabi so for the ware oba no ho for the puppet so a sabi nani man kwa ka moto bi agire memes no ohun ne simu gire kora na ofi ho kakra kora na ese memes ne buofu kora pichi na wo no kora wotimi sere na ese of ma me simu gire nti na ese nka princess de ono ma Kyiri Abosom adwuma no ebe wie peyo many pabagiti ye ampa ya kan sani akan sani yeah Ankusiaga mami ni Kyiri Abosom no to no nwom no bo no nwom no to no nwom no bo no nwom afei fofi antoata na ye dware abam se ye den na se Kyiri Abosom ba bontin ko tin na so dem e ka se eyo ba princess oba so ne wagya no ndie opeso di Solomon ade obe ware dodo na aware dodo anya bone sofu kuru ya na no preach bible ko to konfo na yiri mienu miensa onya no na bubu na boso no meso nyame no yo ene to aso Solomon edi match ko wi Abosom fie enti Ghana fo hu ni ntem se Kyiri Abosom ahya so Abosom fie no besa ko wie wo ho ko Solomon di match tutu ko wi Abosom fie Kyiri Abosom be condemn akonfo yenyama enumu ene ma me Patricia Siedu snap wura onu otumi preach wa so dem a otumi ka se fama ekrema no majajare ma nemra o ma osika na ntitwi pasi fama ekrema fam sika ma me utitwi na waba onu otumi pam obi fi aso dem stand up wofa I don't want to see you here again go and don't come back yeah baba misra kamera baba me kasa kakrada edu ba bia etie fo pese wote wonsam na wey as go and don't come back I don't want to see you again agrada what me sheduma we are brutal as osaka brofi as soon as you accept Christ as your personal savior personal savior hey brofi dey asoma personal savior as soon as you accept Christ as your personal and Lord agrada wo ye di wachi wo ye di wachi a ye be di wanim ti wa de we wa so dem ye obi be dia na se kura no titwe utimi ji bag freezer utimi mo bi so gina ho se mabiem ha mami we mese dati ubeye history e be tro abakose bukato se mami bi no di konfo ofiri konfo ma no ba sofo ofiri sofo ma afa de nsankyere ne ho a utimi ka kire asofo keto ase we ya mebo aso mami agrada we are serious eji orofo eno na ye kan ye fa bi yesere eno ene nam social media se eye eminukuma enso Kyiri Abosom abegina sore dem akota mo ba foforo edina begina ho na was princess mami oba ye mo akwaba sania pongodu ya ankana to no konfonzo okiten kanisemo papa Kyiri Abosom na mo de na dwene na mo o de na dwene ene nam ono timi ko tu esika ma konfo bi se sidan we se en se nyama de accent aguma meba bebubu no mama osika na Ghana fo agimadi ono sa papa no do abegina so dem pop na ese princess no de ko gina yi sabi people so aso dem kuru na no introduce no nti ma me mama ne nya wadwen se edua bubo ba na bebo techi abai de botechi ne bebo pa enti tiase se wo baby ya ugina no etro bibia betmato wa aba no hu nya fencing presence o ya papa Kyiri Abosom so ni pam so pa no enti na tem so mi obi o kana sam ya Nkurasefuo Nkuri Diana Asamoah pa de we ya na nyame ya so na social media yi influencer wo broke o tweke o hia hwehye ni nyina ho no hia no
osua ponso twi eho no osua no nti wo de odi Diana Asamoah atmanya me ya na se wutumi ka so bi o ka wasem bi ya papa ni odaw no ka wasem o Kyiri Abosom ni obedaw no no be ka wasem obi ti se kwasi Kofi Oduro tie on the oye hypocrite so no be ka wasem no oye nyaatwe me be challenge ni se so oni oba apart from the oni oba bi anda oni yire chi a on pem nka papa na me kan se osefo yin hye won edoso anka wa wani panka fani medina property so wase Nyankopon altar nipa wa na ase no onue nipa wa na ase no onue nti mo amgu aso dem amboje so no e pa towe ebubo ntakum no ananse kotena se otena se ayede odwane ma ne kra wo de make office bi ambo me kasa do hwe video see the thing for yourself. I want to see the thing for yourself. As of you want to do, Kyiri Abosom no a man of West. Na ne takra ma yemi no mu apayo o kan ne obechinyi ne kira. Ene Ghana ma monsalai. Na Kyiri Abosom wa ready so be ware Ghana ma nyina. Mo amuni kunu mu. Mo nsu bi mo ko Kyiri Abosom azore. O ware 34. O ware 10-5. Ono be kasa wore dodo onye no. Ono asa be kasa ene de ye. Ono ka cha conforce man sumbusu bi na mo yere nkra mo yeja ba ko enne ono asa betiasi onyame hu mobo no sakra wadwe na heaven enche bible na ka sisi hu ya ye hu se wie no ayre aba na esi wo Brazil na Kyiri Abosom ayi ebetimasi wo Ghana ti Ghana Nkurasefuo mumia mo mpabo na yemfa sakra Kyiri Abosom enti sa obese Ghana high attention TV ni dia and subscribe na share channel no na improve na enkoyenem era se makra